Silo kisua male pesele na o Yesu o lo utautai. Se le manda yo upo le pese. Awa ele ya se isi tautai e mafuai o na e manu o tatu faiva. Wana o Yesu lava. O ia o le Mesia. O ia o le na maliu mo o e ma peila upo le nei pese. Ele ya se mea tatou te solo muri ai pe a tatou au maia. Ioi, o ai se whaasanga tau mai. E se la le mana ia o whatunga fo i le au tusi pese, ma le au whatu pese. E peila o lea pese, nga ma le whatunga fo i le fionga, toru ma nawe por sunga e sua, misiru ki sua. Ya, ma le pese le nei, o Yesu o le tautai, e lea ia la se meu te solo muli ai. Ia, o po me fai ona te wha malo si awina i tātou sāvalinga walanga e le ngata o meo te tupo leo langa. Ai e tofu hari tangata ia maona whaafi tauli, tofu tangata ma mea o go through ai po o savali e le o iloa e leisi. E oi. Ia ai a whapea e tau ma mao a kākou i oi. Ma lea tua. Lono winga e whai ngata fo ili tātou fo launga. Ia o le uto e wha manatu mai upore nei pese. Ya, o Yesu o le tautai. Ofo lofa pa whaatalofa. Whaafeiloi. Pa ia mare mamalu o Samoa e fia e muri tai. Ele nei tautua mare nei o unanga. Blue Wave TV. Mare programme o le tautai iai. Tautai iai manuia. Pei o le pese le nei tautai Yesu. A wai po ai le tautai poto o le tautai mata palapala. Afa mai o le tautai na te fuatia le sami o a uma. Ia le vave a o le tautai ma le poto. E no na pe a unua ma le tautai sili. O lo tātou ma tai sili lea i le langi. Ia, e le sua whalava le tasi o te fia whaatalofa ma o wholofa tuai. Mo ma paanga o i la tau ia e fia ma pusanga le nei tautua ma le nei au onanga. Au te fia whaatalofa, whaafeiloa i ma o whaatulima. Ma lo le folau, ma lo le whaatoatoa, ma lo le sairi, ma lo le tautua. Tiu te o whaiva o ngā ruenga, pe te whainga ruenga, i whale whainga ruenga, pe te nofo i le whale, au wā le tautua tuawaina, ma le tautua tualima. Ia o mātua ai maise o le totonu o le ainga, i whatu ainga tausi. E le ia sona e silia kule mamafa o kiu ke kaka ngofo fale ngai lo kaka le whainga ruenga. E hoi. E le se mea whainga o fia li le ngofo le fale li ia. Ia malo le whatoa toa. Ia i tiu te mawhaiva. Atoa o unana nei asiata. Sau fo i pia umangaru ngaru le ea. Fia va ia tu e wa e sau te whase se e mai pia au. Au te whatali atu. Te whatari se e sau. Ia, ina ua lua se furu miru te wate ai nei le i tū lai wha. Aku sora kei mi fo me voile ua iai. Ua koi kiki fo ia sa vali le se furu lima mingu ke ku ieri suki. Ia, tu se, e tuai lona saulungo le awala le pisi le ua toe ea onga. Ia, ina i whanau fo. Ia, fa popoi lo la ma le suki de walanga ile kuia mai le fali. Tu i de fa fa nga ruenga pe a nginga kau lu lau ma tau to pe lau de tai. Ia e ke ka le fa la a fa le a kau kuisu. Ole mene ma ko yo wo fo ngi o ri ole ya ka wa ma te lo le ori mo mo ma suki o la ko fali. Ole fia ma le lava kia fo e ka kuinga me o suki. Ia, ai fa talo fa tuai. Ya, i wo ma pa anga uma i la tau e fia le rei tau tua mele nei o nanga malo le folau. Pa ia o sa ma whainga, pa ia whaale anga nuu, pa ia whaale atu nuu, ia no nuu ia tu mua ma pule wa o la tu le fatu ainga tausi. E tausi e tama ma aingo fo i ma la tu tama aingo nofo aingo aingo papa ma ainga na ta whaifa. Ma tua re tuu, to o whaitau lia wa o e tu mua ma pule. Pa ia whaale malo, ia, matua le tu tia fau. O lo le malai o le tanga mamanu o le aturu. O lo o mati malipo iai upu. A wale fio le au mamanu le malo sa mombala na masiofo. Fio sui el fono sui tofia ma sui au. Ia mo la tu fritua. Ia e fio ili tama ita i pale mia. Ia ma le kapeneta.
ai mai se foi ia le fa msino sili ma le sengo fa msinonga ia mai se foi le fionga le fonga fetelai ma le motafono le pale mene le fono ao Samoa ia ai sa pai fa fuata iua pa ia o le tala le lei wa o tou tama fa sau nga luenga le tua pele nisi nga luenga le tua feo yo le tala le lei so se fata faitu langa mo tou fa le tua ma lo le folau ma lo le fatu toa ma lo le tawata ia ua tau fa le leo ia me se fu tau po ia i le fulu ona o swing o le tau e me se sia matou papakiu fundraising le sa fia ngai ma se matou au fai ngā luenga ia e longo fia la le tangata sa tele la na ngā luenga sa fa tangata fu ina lepi tau tinga ina ma tau tangata sa ta fau le leia e pe yo le atau ma masa makaut oi masa uni ma ya ola la se ki da bodi nga awa ya tau longo na le fulu ma le swinga fo le tau ai momoli e fa malo ma le fa tele a o yai fo ile amatanga le nei por kalame ya no fa tino tu salo tu sama fa nga le avea ai fa le nga fa tele like to give thanks and shout out to all the supporters and fans of our Tautaiaʻe who came and showed their support last Saturday is Yamato fundraising. We'll try and put up some of the photos that we taken with some of most, if not all, some. The majority ila tau ia sa matou feiloai. Ka tele lava Samoa wo mapaanga mamae ale Blue Wave TV ma le tātou Porokalame o le Tautaiaʻe whaafteitele whaafteilo tau wanga lelei whaafteilo tau alolofa whaafteilo tau titi whaitama ia aiso o lava se taimi mātou te whaatala ula tuai ma o mātou tālo sangatu ia e tau te awhiwhio mai e lango lea whaamoe ma lea whaamoe ia o kou sese lantu tau whai tutu ale au whai papakiu le nata e au iyo e o atua umano o whaatape na ina mea uma lava u tele i moe mai le asfarai le atoa le au atoa ma le po inga le ngau mai mai iyo au nisi nei o wa inga ia i le aso le whaamoe sa hawhianga iai mātou whiloa i e fo i marai nisi o ta māmatina mātutua fo i o nisi ua lewa i le ito e whiwa aiai ia o nisi na ne umanga whaakau o papakiu ko puer ka kuaka ai o so mai ai fo i mara o Godfather ma sauni elo ini la tau me o fai ia ko va umanga usau i luma look after customer o me i kua ko sila ku tu mai ar ka mai ki sa va ia wa masangi ko mai au America sa e sa o isko inga se matou no i le uli fa mai e sa vavali me ka mai ki o America me ba to fela me fenga fanene ma fa tua ya le sa nisi fo yo tamali o nga nisi fo inga mako wa o nga sole wa o vai o ke i ro vai ko sole o i seri sole fa chole o le ko ke kala vo o ngi seri po pe wa maku kuani fa tai fo fela me fenga ya fu mono tu inga mala vai o tuale moso fionga nga fatasi po le fionga ma bo tu ya ana ya le fa solo tu lavata le fa solo some of our Tautaiaʻe fans. It was great to see some of our fans wearing our Tautaiaʻe t-shirts. See vai o ya tai sunga ya sua po le tofa ya te wai ya ma tausi po le tua ya avea au pisita ya sa afifio atu foi tu uarsia la to reunion ya manisho vaenga lo fai ya fai ona fifio atu lo ma warka ko mitiafu na o pa tato mitiafu mal taimine ne walu le tolus fulutala le tawole mitiafu Tautaiaʻe lanu mumu pa male uliuli ya le fionga le ya fu mono fionga fta Seahawks. It was great to see le to fable finga tuiloma tanu senef ya ma le fionga le te fono o le alumni a pesenga CCWS alumni dam ahoi
mātou whailoa ia o le papakiu lea. It's not about Fast Party or HRPP or Labour or National. It's all about our community coming together. Awa kusa peke Fast, peke HRPP, peke Labour, peke National, peke New Zealand First. Eke molea. E tātou te fia ai ma o sisilaku. Nga mga whakaor papakiu o whaku sumai po kako waka. Eyo e. Ato whelo ai la manai ni tamari. This is what I want. E silele avatua taona e tātou wō ma paanga. Nga ola kouia le te. Eyo e. E misia tātou nei locally. Not forgetting leanga le lei mai o nei e tātou fans. E Amerika, Australia, manisi o tunu. Whaafteitele malita ele. O mātou. Loto whailo leo ma whonga tau mori o le whionga i le li purisili. Le whionga na ngā whatasi, fui mono, anai, mate na naimar whalitua e Sahara. Mar company a toa lava, e maiso i mātou o loo mua a wina le nei ngā luenga. Ma moli e tuai le mātou whaafteitele. E le ngata i lea, one of our major sponsors. Le Tasi Market. Sunga le whawhiangainga, Reverend Tuala, Tole Afoa, Tui Limu, Tupai Larry Lavea, Whaafteitele lava. Ia, mai le ta ele o mātou loto. Ia, te utou sa awhiwhi o mai matala mai a au. A whai sa ale taulo loto o no le papakiu, ele i tele ni au meat, pe ise vaenga i tau whiwheu. Ia, o tau blame uma Godfather masauni. Ioi. A o tau te blaminga ma ua ma Tole Afoa Andy Aiolupo. Ia e me se foi ia sa ta fao au mua to vaenga ele I awai atu ia ono tulanga foi fufuanga fale ainga ia ai wo manatu e amatale ha matanga le porkalamele nei fa leo tu ai ma vatu ai nei tato wata ia o ila to sa fifio atu matala awatu e fa tau pop kiura ta le tato tu silulu o ka kele vo ila do yes mato felo ai marka malo falata toa io kasi le ko mangu le tunu u tulanga fai pelenga ya ai sa mari watu le malo nga te fo ile la u malanga I sa mo fa le tane man sion tausi ya fa mai se le nga le tua ya ile vala awale vala au pa le tua le tina le ainga so tatu no fo isa tawa ya ni sina na tatu watan some of the footage and was captured during our barbecue. We had such a good time. This is one of the best time o le olanga whaasalalau. O le avanoa tātou te militino ai mo tātou. O le sila tangata na matua whaavaivaia mako mama ia. O le uso ia manatu le lei. Ia, sa maua le avanoa e watu aise uso ia natu. Mako usoka papakiu wa le po akoa. E wina la tu fo tele ana tala ma fa tele tala ai mo mua ai ele I fa ta wor papakiu ia wala uria nga mo mua ai po ele ler ka wak mo si le fia le tu na mua saka e mana tu le lei mar sunga ya captain malanga mai Samoa ia mamoi tau se sami le po ai le fa ta ele tu no ele le tu si le fia le melia ia ai mo di fa malo mal fa tele ya te uto umale to wanga le lei ya e ile stato wa yo ile hoko vai sio mato wata ya na po e ile le stato wa fa mo foi every fortnightly ya fio mai mtala mai a matura fio mo fio nga fa tua siutu makafi ya msio no so nisi malanga mai Australia oi ma to filo ai ma to vai tu lo u jacket ela u lo fu hurricane fa fetai te le so to fine malanga mai Australia le na fa me alo fa mai ai o le ofu le sunga ya John Swoka ya so tina le sa yor kengi ma ko fu ya ma to fu isi moteri sila fa I fale lima le la sa moto fo ya tu Australia sa malanga mai ya ma wailo malo o fu ma fana Wellington ele ya o ko vai la ya o le o fu le original o lo ya ila fo imresa ngira ka malo longo winga por si fu ko sanga o ko ngal ma ke ki mo sa kupi
Ya. Mo mole to fa malo mo fa tele. Fa tai for tattoo team. Fa tele lava lo fionga tu le fascina lo fionga te le fo endi ai lupo. Fa tai sunga le ataua mo fui. Fa tai Hannah Schmidt. Ole tattoo Breaking Waves. Also special thanks. Ya, na Yamato bosses. Wa mako bosses. Ya, na itina fo isa fia ngai male. Lima ina fo yo le fa moe. O moli fa malo mo le fa tele. Ya. Au tu te pole. Ya isi kai me fai ma wat wa ia ni so tattoo wat ai. O ye nei tattoo Fasisilanga. So we do have some birthdays. Shout out and also a ol famisinga. Ole asofana mo le atoanga ole valu se furu tausanga. Ole tina matua. Ia si uniu so vai kunga ia na. Si uniu a heni malaifono dui malatu. Ia olo faanga ma fa manuyanga e mo moliatu mo le aso soifua olo matou tina ia si uniu a heni malaifono tu malatu e atoa yelo na valu se furu tu sanga lo faanga ma ia tafeta ia America Samoa o le aso lusu ma valu le nei o a perila ia alo fongia le tua i sanga fo ai pea lo malosi ia awala o nanga i le tua malona finangalo o alo faanga mai i lau fanau Utah, Long Beach, California, Waipau, Hawaii, Tutuila, American Samoa, Seattle, ai mai se o Trifina, Tui Malatu from Carson, Colorado, serving in the U.S. Army. Famanuyanga, famunuia le tua ilo aso soifua oe leti na pele. Ia, whaapopo atuai ma whaamanuyanga mai a asiata ma le tātou porokalame o le tauta iai ia ile nei fo i vaenga o le afiafi mo oe leti nā matua valu se furu tausanga. Wow. Amanuia tele le tua. Ia, o le isi aso whanau po le aso soifua le atoanga o lima suma valu tausanga o le sunga ya mati sula. Ia, whaamanuia le tua le atoanga o lo aso soifua. Ia, lau sunga mati mato whelo ai o mali sunga ya mati masiona. To alua le teini o le motu Ruta Masoe ia mai le afio anga mama wa lea o le afio anga ele mau kele e umalo ngu mai ya sau sava ya alofa anga mai ya asiata ma programe me se show to lo pele ya elungo le tatou programe i le vanga o le fiafi o le isi tatou wa aso o fa mai senga Rest in Love o le tama ia kapisi pola nang wu avu o le fa mai senga le mo le tama matua ia kapisi pola nang wu avu ia alo fa anga fa murianga o lau malanga. So his children came, I think, few days ago, and bought some tautaya style merchandise. Mafasua mai ia te e winga i le o afia fi uma e le mafai ona malolope moel to inaile i matamata tautaya. Or kaimi fo ile makua fa sanko e kangose CCTV. Ya. Ai uyo le o vala au yelo na matai. Mau ke fa soala. Wa uma ko e pau le lango fusi wa. Nga ko e o tattoo merchandise. Just this last I think Friday. Ya, o tangolo fa me alofa iai. Mo moli tu iai. Mo lo fa anga fa masenga. Manu yelo malanga kapisi. Ya, manu yelo malanga e le taumate ya ua silia tule no fuanga ua e mapu iai ngai longi faafika uri mo kifia ngai mako e alo fanga foi mai siau fanau Anna and Lawrence ya manisi u malavona yo walo ya fasi sili foi na mo le tu fa mai senga ya asiata mali proklame le tauti ya mai sio le ataua
ia ma le sunga e sauni ma matou uma lava i nei le nei official le Blue Wave TV mri tele lau malanga ia o ele tama ia tatotu marolonga a foi mai fa felo i sunga le atau lungo proclame ni vanga fiafi. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e lusful posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antol waso pe silia to foile te faonga ina so se ta vale ma bawailo avro ile se ia feta la Samoa ile fai unga le basina e fa yoro pikile ta vale mai le maleva le faleolo polo tanto ofisa auto ile fua pe momulia to foile faltali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ai ina de tupu se lave ai olo o yaile fa mama avenga ma de tuolo yaile tanto account in New Zealand be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile overlu se lau o tasionono be asiasi ile tanto Facebook ole Moana Rentals ole pinga ta fa ilangi ole moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your Tebro batile ua toe se fulu ma le fitu minuti o le tale o le itula lima i le tautua whaua ua lau Blue TV ma le poro kalame o le tauta ia e le reivanga o le fiafi o te fiafia whailo atu o le ua mawhatasi ma le wha matua o to ina Godfather ea po le sunga e le a taua manufui Nielsen Peterson e lunga o le tap tau poro kalame o le tauta ia e le vanga le fiafi ia malo le soifua malo soifua Men in Black o vai akul mangai mo o lau suki se penga mo mori o so le ngai na mori o ngai le Mamuri mle vali li. Le chapipi mo le. Na mamuri o le national. O ako le plu o lau suki se le. Maro so foi fa fonga le ko. E me tu foi lango o le plu. Le plu. Blue Wave. Ko ja fa mai plu mo. Como foi lá Blue Wave, o le Blue Wave. O ka vai ko tau fa pi e folinga mai de e sa mafta ka mafana marenga o le tu le ni. E o ka foi ki fa ka wa ki ki fa o le of course I am from Blue Wave. Blue Wave. Oh yeah, okay. De la mo wa ko. Ai le se mela tau yo. Le Blue Wave ai le Blue Wave chapipi ah. E vai ko la sunga nga pe mo mi se kakalo fu ile ai mana o le a te fa se talo mo o la fa se talo fa pito mo el lei. Ai o va ko ngase mo ka ko so le pa ki ule nga fa i ah. O le te le was fa malo lo tinisi o ke lo si shout out mo sen ma ya misa. Ale o ke sa o fa ngarwenga misa. Ia. Ele foi ngalo foi ka ko pure so. Ele foi ngarwenga ia fu mono le foi o hana le fetu amana vat. O hana le wara makal. Ah ko kere so. O va ko la foi ngase ya va enga mo. Ia lupo mo. Ya me se volo sumo va ver kai o. O ito te lo ai i ke sira fia. Io ai sira fia i. O utile o kile manga o ma lo si se mai ngai roa. E fa foi nga me mai ya o ke maros. Io la na polean na vilia tu re fionga le pulem fa mai siata a fa pe te lo ele o ma wole lo ma lo si ko lo ver furu. Me le weekend. On ko nga ka fo ile le kimu ya kimula ya e fa ka fo ilo ke sa we nga lue ala nga le ngo fo le malo fe lo solo. Ai o fa tu nei le fionga le pule le ai pe pu foi se por kala me pe umi yeah
tu malo si tulanga fengtale tunu malo fafkai ya ya ole ngala na fo wala yona alo su okay le mai sa malo lo la sa ko e o fitau wale am sa mena fa yefita tu ko na onu fa mali u solo am ia la o ia io ngo mun fa langa me le o manga ku so e fa langa me alu la fi solo mai po mo fa me anga anga me nga fa pingi live po a me ko e la filo no vai ai io vai ai ia voi se fai la kala ya manatu la le fai ma to we valo le po mantua la o le fa tau fa uma le meo preparations le po ai out barbecue kausola manatu le o fa fakali ya le fa to e sawa le o le so malo lo ke le halu se mea sau ka ko wepa tatu e te sira fia o ma wa uma sunga ya pato ma o ele o ma wele tang fia me yo tu lo le waina ma ai mana ya ya e fia mana o tau teva ya la fai na mai pela wo waina wale ma ko we valo ya ma le sunga ka kengi ya fa fu le malang ma ia po ya li mato wa eva ngolor ke fong ya arkikilo kwa fakanga fa le angwa ore fa akonu ngolor ke fong ya fa kalila ke fong kalila ole me alenga ai la go va itunga pe o fa le ko nga mai sa o message lo wa mai ya kalila kamalo mai han mai han si ki ofo ya o ki kangwa fa ma ya ele yang singa asiaka re ima ma captain le ele fa aiva aile ma o de o fiwa ke fa le ke kangwa ka fa ma o vala o question tu lo o vala o question for tu o val tu fa jayo le o e fa ma asiaki ma o nei tu inga tangata fa pe au lava ni e te tonu ina ni taimi fa pen ya no nganga va ai mai ya song fa ko ya mai oi ya le fa inga la kusala uma fanga go ba me mai nganga va ai ko mai siata wa foi la ngai tele na fa sau ninga tu le fa tu le fa tu na tu le ya matu ya le mai nganga va ai ko mai okay it's all right nanga do va ai ko le songar ki akong a se upu fo ya captain o kire kar ko o aka go mai captain wala ku ya ka bali fa lang me makala nga ba va ile o ki fika manatu o no i o manatu le o le wadi o mange ya e fai uma pe mika yo mai ka fa nga e fo ya kulisi la ko o turi o kulisi ni si ya o kulisi de si makwa wa le ngo wa fo turi ya Elvis o kulisi elevisi le la mo si fale tu ele vai mai o lo que sa mai ai sata ya okay le ala fa ko wa va ai la ka ko ya okay ka ko le ya ya kusa o manatu le e fa ko ngu fa pe o elevisi ya yeah. Comme ça va dire quoi o le wo umangala wo ia wo ma me fele ngol ko mil pongi ale nga sa wo muri anga le fionga muri ankele si on fartua o si on kausi ko vasa nga fa yo ka ma fukanga manku o le fa engo foi ku i fa se era ku lu pe maxilo nga nga fa sanga ma muri anga wo o kemila mo Elvis e fa penga lu pe maxilo Leila se osila la. Paula leon me eye contact. Paula me se masila. Ese ala masila osila eu ia olenga fa sama Facebook. Kusa pe o Facebook kare le video o masila. Le lau kakala le modern kakala nga mia se kai mi. Ka ko kusi support so fa ongo kusi o ya fu mo. Ave kusi fa ma ia foi ave kusi ave. O le ongo o kusi nga ave kwa yo. O la o submission sa mo ko sa ko fer kusi. Iyo wa fiu ma ku walu fo ye moi o yota nga pa me wa o rona nga mare pe mo nga ai de kar e ma de o mau Paulo kanga ka ele ke kai mau la uri me fa ye mau o mau
e sau de lea ku fa ku ka vale pa ka pa ki we kolu fa ka fa wingu ku se la umba me fo ku ka vale nga sau lea e val po ako o mau lang foi mane tua o mau ye ele popole a foi songa ele popole a songa or kala ya ma fa so ma kofingi mai asi o se uso lea ya o ke ku fa winga pa wa me pa ke ula o ke ku fa winga mai e ke ronga me fa ronga me or ko hoi mama mo ia kamanga le ka bidi la me maka mai o lau kamaria ya e ku ua ia e le oiroa o re ku e mare GPS o ngai uso na ia me la le ese fa ko o le la boka ilo i sori ele ai nga wa ka me ka fa ku ku inga sa ma ka you sure ale mo ka mo sailing mo ka mo sa ela via foi masahungi pa ko lo waru la ko poela ka skamo so nga vai mas skamo so alu la ko so ya o fengi papa ki we fai o le pisi o fenga runga ai alu ku ka vale fai am telefone se o me falo ia la fai o mo clients ngi nga me ngi clients la nga fai mo clients e kalia o mengi o clients e ke kalia ya ka foro ko rua hai clients al mene yen ya se uma va kudunga wa ia ka o ka pu ya fengi ke telefone e kari e la fita ora mene nga fita vivo ele la fi la foi mau la ro ka vale nga alo la ro fa ka vale ya ku wa mawala mangosu ya wa umana momoli fa malo man fa tai malo le tru to sai o tato fa mo mo tato wa barbecue ole kai mi fori le nga makai a makanga solo ku la ka se fu mo wa forkas so fa kele la ko fo mal la ko la tele afe yana to plate safa ya fa tele la e yai fa manu yanga le ana mori mai ya fa malu lu tongo le fa to va ya tu fa manu yanga o le fa to a forward mai ya le ala watu e wi ore le o se ata ilungo por kalame fa manu yanga o le so fa nau o le sunga ya meki sa teko Walter Fareni ma tote momoli atu lo fa anga fa manu yanga o lo wa so fa nau o ma fa yai e oele mana mea o naulia mai lo todos furu to sanga ile so e wi ina tatou vala ai o le matou tatalo tu fa tasi ma le ta fa nau ia lo fa le tama fa le langi ma to fa popo ni si tau sanga se tele e te olai fa tai nga ruenga le lei o lo e faia mo si o tatou ainga e kalisia ai mese nga ruenga o lo o ngaluai alo fa anga mo moli atu ila fa nau ini usila nei malau tau tonga to tasi ai le o seisi se foi me ko pini ya fa un hombre ya ko kasi ya lo seisi me sateko ma ga ho le fa funga mai ya wa matua momomo le loto lo fa anga o sia umana mea tu fa tasi ma sia ro fa nau e fa manu ya tuai lo toru se furu tu sanga ile so ia o le na wa fa funga mai o le loto fa tai ma le loto fia ave ile tu ona o e maunga duenga a o lo fa anga e momoli mai ya ko kasi dei ma se o kamo ke pika ko ka ka ni si kama e ka kering ka ko mo yo lo fa anga o lo fa anga na mai si au tautonga ya alta ya Walter ya ilungo re tacho por kalame ile ne ivaenga o le afia e se foi manga ya kia e si dia ku le se kiwa was fa nga ngi fa manga fa pia ya va ke ko e mai se kiwa e ka usa o kwa you and you us me and me alone ya mo moli ko i e lo mo ka e kasi lang ka ko au anga ilu ya le na e ka isi foi ole e fepile la fa ma fa so le o misla to wa po karamel ni vanga la fiafi ya tau tu ma lo si mo la so fu ta ya ya ai ia vaenga le atawa ole ama fe se yo ma fa so e isi la va ia la volunga mai
ta dia ia le pola mo tu mai tua malaulau nga vai le o uma ne fai mai e tia nga ia pesita ia feta matalas ale o va ia tu o fa tu mai ia o fai nga apolotu ia ele foule me ia o le vana fai ele tama le vai a tu langa le ile fia o le tangata lau le upulo le vai a o le fisiri lo ma fo le ia tau wa ia me ka kikadi e vo me ka ke le fia kadi ia ioi ai o le fisiri lo ma fo ia i lau sunga ai se o le pasi e lau fa lo ia fia vo kausanga ia ta umai more than 10 years yeah, more than 10 years so o le fisiri la lo ma fo wa o le me mongi o ke le loi kanga ka ia fia nga e lau vale But look in the mirror, and see your own self. Ma fesili lava o ia ke oi. O angi vai nga o lo uolanga sa o le ausia o nga o lo vai. Peka ko karango ngai meia. O ga o kere isu e faaloia. O kere ia ro ke su e faaloia, o kere isu e fa fo mai. Ele ia foi ma se mea ngo feio mai ia le olanga ngai nga o ka mo fai ke su e. No. Yes. A ole la ka fisili lo ma foli atu. Fatu a fai e a maka o nga e sa ungi ole a e la ua le vale o les. Sa ili masu e mua lava o yaki oi. Pe e yai ngi vaenga e kele ausia e oi lava i. Ole ala wa e fai mai ngai ile vai ole mafofo. Ai se e fesiri ange fesiri ifo. O fia ka ngaka ke o le o le loia. A ole ala va o e ko ka umai ile si au video le fai mai le mafua anga le wa e ko sa wa ni usila. Ona e tau fa uma le mea le anga e vai ke le ai e ke le ipasi. E o fo itangata no to wa o ngale fo ya ngai unga kali ya ku se kasi o kamari. Le sa fa ka ufri pap ki le so tona. Natalia tsi o tamali sa masangi fo nga failu nga e fa nga inga le kamari ia por kala mea soia. Mo umanga ka waku ma fa ailoa mai le fia se furu o kaimi you fail after fail after fail after fail. You're a failure. E fa fe fea la o nga fua se fua fa kau le ko inga nga e ke kalangoa mai ai and yet you yourself is the biggest failure of all. Ora so fica ngalo le ko inga. Fa ora makwale make sense ole. Ai ele upo masani no fa longo i pe a o inga sa ida mako grandmother ka de kinga lo kinga. Ya soia. Tu lo le ngana. Se ele upo masing fa lo mako se ole ma se vale. Kulo. O tu inga tangata fa pe ole mama. Ko waku ile va makangaka makwale ai se fa ko inga i kupe ngoi. To watu yafu kangaka makwa ai yafu le mafutu lo I am to ole ya kia ufaila ka sen mai kangaka pili ngaka kokongi ya kulewa e sola mai nge lese me ufaia lesi a inga ko lu afe fiku se lau lesi a inga fa afe fiku se lau lesi a inga lu afe fiku se lau ole ala le ko inga me what are you trying to achieve le to ole fonge ole menga le ka po le foi fa longo le fo fa longo i me sen mai clipi si foi fa sa la ole poco o inga ele lo se poco se ole fa nga le poco male a mio i lo ai le poco ka a ele lo fa nga la poco e fa le mai le a mio ma o kala fa ia ringa la o ela nga fa o pelea o wala nga o fa longo le la bai i fai kionga albaenga le o fa pero ma fa ai se a fai poco e se a me walenga fa balbalea ma fai ngi kala fai a me se a fa ko kuma ya o ke le ele fai fa ko fa balbalea pa le fa nga ka un el poco le ka e fai fa ko e fa balbalea ke le fa nga el poco le ka langa o ke le o ke lo ka ko ese me a o ingai a fa nga lo mo ka kala ye eu fa balbalea lola le ka ke vai fa me foi ka ke fa ki le foi alen ka ko
raising issues e le mai ongo ora ko ese la kamai ai or fa ngo issues wa vai kele ai a foi lo te foi atu le ata wa le longi issues e fa so malo lo kapongi ale si ya nga ru tu lo fai pole ha si mea ya nga ai ma fa nga le kaimi a o le ingi me kala ngo ai la fa nga close kapongi so si me manga ye fai awa ai sila nei le repeating o nga linga he's trying to copycat kala iti yang fai ya o moma yes esa wa ida kala ngoa e so e ole olanga copy ola ka mo fai foi e fa kai ma matau to repeat mai ia kala kulo iti sa fai nga ya matalasi le la ka mo fai ka ko fai mai e singa me fo ile ia kia awa fo ilalang o le ngo fa yakula ukala sa o ka ngu mel ponge a e kula I nga kol o e ke kul fa msingonga onga o mea leanga nga fai ikupe ka nga kaya nga fai la ko siksengi Oscaria I was right there sa o mel ponge la mo ni mau mai ia le fast supporter si mel ponge ke mi le ngola ko o ke mi ko nga ave o e ka nga ave o la o le ka o ko le ngo le fo u ke le ropo fe o ko ai nga case ale wa sa u ngi usila ele ke fo e sola mai ngi usila lenga ola fo wa afia oi o la ke kula I fa msingonga I mele pongi so this is fact or the fact me o ke karangoa kwai and that's news lenga o ka ko uma awa ka ko ke fia fai news isi kangaka ai a kupulo le me ya oi ngai fa mai le o le mo ke defaming no o le news or ko kula I oi lu mo fa msingonga and that's news e pay for your a ruaru sua kanga o vakele a ole asi se ma se sasi o ke faia o ke ku o fa masingonga it's public information ai lo ngisi po le ofele radio lo publish lunga I have to face the wind o ke kanga ai face le makangi le hanga o ka ko public figure o ka ko le va inga lo kele ai le o fia o e fa nga ku pe kanga ai a fa ya kur karangoa e winga I lau ku fa masingonga ai e ke ile wa ka ro mai fu le kingo by the way, ole ka kori siki ka kai lo ke fai ko ole ka kori siki ka kai complain ya puloko ole awa fa ku nei o malai ka o malava le fa fonga mai lungo re tauta ya whether e ke fia ya ke o pe ke le fia ai afa pe you have an issue ma me nga ka nai o ka le ma me uma send all your siki runga we are willing to expose ku uma ka ya o mar verso ni a fa yo yingi me nga fa le ko ngoi o uma story o me la ngai le ngai o le la ka mo fa ke ka aro mer kingo no o ke ro fia ka aro ku kingo ya oi ele iso wa nga ke le kulo ya u ke ro foi male ya tawa ele ise nga o ya u ele is but the only reason wa fia ku wa ngai benga wa le ma fa ile sent mai o au kala ka nga ngai te tu ke afo il ka ko proclame so e ila mea o ke faale yang wai mo ai o makangi ai foi mea e ka kaunga e ka ngoi fa mangingo mo de sila fia ele tunu e ia o lape nga fu ai nga aru ese mangi sila e aru ku yo e aru ku foi o fa ku langa ve vesi ai o me ka o misa mo it's you a ko e au kalu o mama ya me ia o ke le mama ya o ia pe no fa tu lo u fa fonga le tunu se e ile si kanga ka wa mi wa e pe ya de ki mur ku or pako o fia ya nga o me ele wa ave me le anga ma me le o le ko e popule I se mama se fa alu mainga o pa wa o le upulo pa wa alu e va ilunga winga awala nga anga o ule wa mai fa pe tangata tu lo lava anga wa ule wa mai fa pe ngai ma sen solo mai kanga ngai mau me nga if nga ko kongi ai oe mau pepelo e ke fai o le loia you're not a solicitor ma me so le anga o sili le malo lo ma ku and by the way or ka kam fai e kalangol ka apule not for him and not for his supporters alanga ko kele ko supporters la fa ngoi o le fai kai mala mai me ya ka o so or kali la le fai or kali mo ka ko lo sa fans pa ka ko supporters langa le kinga lo ko fa lo ko ya me ngai fai mai ang fa penga o ya mau supporters ma ki fia kali ku ya ya ta ti ya la ya ja
o tili fo inga le tali a ina tu mam tu langa fa tu mo tau I will have to explain le mafuanga langa ngo wa fea mo fa yatu okay mele pongi ai fa nga solo lolo KCO yes and that is news e ka kaunga I loa le ku o le mea lenga fa makala e matalasi lenga lua fe loa ia kai le hotel ngai au kilangi that's news yes kusa foi po ama ko le fa sala lawi al TV1 afia ma fa penga e news mai runga yeah so that's news ma fa sala nga ka fa pe lo fa sala ki o kilangi ai lo fa sala for pe for nga mala o ma pena le ngi o kilangi that's misleading information wa le la ka fa so ngi ngisio o ngisi foi kusikala o le fe aro fa vai wa masinga o renga ka o mai wa masinga nga ngofo le hotel le kai I shall fasala long I feel or fight for my olifia. You are lying and misleading people. Why kia? Po fiale me okay. As much as you look mga or privacy. Yeah. To be honestly, I tell you. Kele isi kaimia umalanga umalanga Amerika ile use malanga for work or something. Email kia rua email lavalo. Inga mavala audia ile. But I feel por kalame. Ile mafainga o rengia le mo fa pe mai. O leu kei I love ki Amerika. I have to tell and say location okay. Not exactly po fair pa at least like acknowledge le skeke malkulang. Oi. Ole wo ko masinga o I kilang ya ka ngom pe o ngai isala it. Ya o fair la o yele sa o ya ko nga me ke fa. Ya male vai ngai fai o la utala. Ya e fa kai o nga ro fe lo ai ma. Ola utara le o le tulanga ile o le fita ile o pe orkala al kuspa ia se rupa pelu ele o le malo se o le fita au le nganga o le tua io o foi nginga fo me disi fai fe au ese le malo le por kanga kale mal por kanga kale le nganga fa io le ola utala la wala vai matalas ia walanga la si fakula e kele nga fa winga le upule makalasi ngaliki le kiso so kiso po so o meu manga no o so o skai me kiso le skai walanga olunga inga fa matala e makalasi ia wa pa ele nga kanga sisi ai liki marsuwa o ko fesili ya makalasi nga o mawai o ke aka fo ile aso ia walanga a ofisili ro ya makalasi o vaku ole ali le ang maro ko maro pam fa ole ali le sa ongoro sa nga le likir swa u por ki solenga ai fa mai ia makarasia kulo wale la ka ngoi fa lo fa karia ile o ia marnga me ai fa mai le tala mentalas asia tau te tango atu e kausi I runga ia kai mi le wa ko fa soangi ka fa ku mai runga o ke kango ku ilalo yo nga kulo ilalo nga rofi vai e kau I fo ilele e kau si mai rum wa su ia para pa ur vai ia vai ri or Yo me acuerdo que sa ki mu aso ia o yeku kulu ka paka yo o chao le mer ka paka man ia ngai menga mama ilunga ngai sa kongo mele nga pau ir kamba or kala nga makalasi nga fai ele os kakala or kala makalasi yes langa mana tuan ta o matalasi lunga I na fai na likiri wa hu wa mama fo ile le tulo fa fo ngala tulu wa una ia ngo aka fo ia onga ole la uka ko kali fa kasi ai o ki wa umana la songa o kiro ro pola fa wi langa I mo nga fa wi nga lua ai te o malo lo tu mara to ina o fesiri lo ia ga ku se lo sunga le o fa fesiri an ko wa mangu o fesiri o la le wi ngolo sa nga wala ngor se ia nga se wo pa kuso wa ku sa kango umakarasi pikilang kerfongi lenga po e puro e kango umakarasi ai fa no mai makarasi la FM wa me yo nga uru kasadi soro nga ia ia lela pinga ku pe ku mai ai ka apa ko sko inga nga vali le pi e ka ia maritango tulo ia ai fa mai tango tua e ofisiri moriki swa
Yo. O fe ko le le winga nga me. Ai ka nga mangingo ka nga kai e fa winga la si le upu. Ai fa mai. Asiata. O ke ka ngo ko ka fa ku mai lunga. Le ka ma wo lo fa ye. A ke ka ngo ko su pala la lo vai. Ila no tu lo le fuai la. Kua. Ave o ya lo foi kala. O mama lamma kare mo. Ke mo fai makala si me sa mala mala. A boy ko ya lua. O ko ya lo ko vange. Ela so ko mai makala singo mala mala le leila. Le yo le la o le foi la fa ko o mangingo. O le la fa ko o mangingo. Ai ke lo o le la pipi ko silinga mangingo lo fa mama. Yeah. La ngalai ku kuru mai nu ngai sa ora vai nga. Ya, wala vaya ngai. Wala vaya ngai kau nga. Ai so ye ke o me foi ngai mo wa e te fatura utala. Ai se kala kuspa ia ke le fai kau o elea. Ma o to isi e ko ke fa per ko ka aror kingo. E kala kusi fa mai e kai me ko e mai le ko fili o vai. E lo sa kala kuspa ia. Yo. E kai me ko e mai le ko fili. Ma ai la e ke fiwe ke kami. Ai kai me ki ro fe ko ai ke ro e ke ro fe ka ko ku marka nga kale ke fie fai. Yang ke u fa pe ole singa set up pois se le ai. O kala o fio nga le tu. E sola foi la mio le nga ai ku lo. Ka we le ka fili. No fili. Oh, yo. Pa mo fa sa o pa ese me se e le ka fili. Ele ai mangi fili. E o fo ia ila to lo vai. Ele fa pe tu fa ia tu. Ele masita ele o la lafi. Ele se si o la lafi tato. We are just out there in the public. O le si foi na va henga no fa longo ko fai merka malo. O ka ko vala audio le lulu. E o fa so o sa ka malo fa mai wale ma fai o yo morianga ma. Ele abre o maco fe aru sa mo. Io. A foi lo te fai tu pe la va pe. Ele aru se kang malala ala sa lo ko mai mau sa mo. Io. Lai ele nga o Samuel wale le wo ko fa fa pe. Le ko ko fa pui skama. Awale o defamation mo ale ala loka. Ma o ke kakalo ile aso e fa alia ile mi o kongo le kua. A ole a te vale te wala le aingo Samuel ko fa sanga ko su. Le ke le fa ko la se ku. Ma ingilo ya le. Pa ingilo ya le yes. Ingilo ya le. Ma ko fa sanga la va i de melia. Ile makua so ku la fo mo le ko inga ka fia ka fa ngi ka. A wo ilo makauri fo ile ka kolokenga mele mka pule pole ongo masin ka roinga. E ilo ya wo interest le mka pule. Lo ye fa fo. Le wa yai man to le wa tala no wa amata malu. Man ko la sila o ele atawa. O le si pomu kele le la afko kiki pa mai lunga. O le o le aingo o capet. Le o yai kusi umal mori mau e winga ile vaenga le ile maliu. O le lato tangata. O le la wa vaku o su enga kama ya ile updating a meka ko nga mea. No. O ko inga sky fo ile fa ya America le worker CIA. E ke ia wangi mor kanga. Ia. E ke ia wangi mor kanga ka wari lupo fe waru ia. Ya fa pena. Ioi. O la fa isu enga matulanga fa pena. So that's another big news o le la fa. O le mo kwa ke killer isunge ya kwa auma le professor la ya kap. Ele kama news mai le kama ka pu. Le fanga sa wonge le poisa foka mo wanga fo le kusi le foka fai kaule i kuskusinga mo le maule nga ye le song le be kwa foka fai kaule le ya le ye ngai go ka go mai ya kusi sa o obtaining le copy o kusi le ele weekend ngai mana tu fo isa o pisa antu na ye leo ya no mai fatala no remember I think last year or the year before le sa o ka pisa kuai sa e ile ska mikiki le sa ka fa maku au le wo fo ngai sa yaila leo ngai o le si leo nga sa wa ye ka fa mai longa ainga ai vili mai ye ko msinga i Samoa pe ma fai nga sa su ele mele ye ile si mori mau le ska mikiki le nga fai nga mori mau mana tu mai na li atu wa o manga fa ma winga mori mau ko mikiki le Samoa o mo ku sier mori mau oma
Ana ngai foi wo ko kuri mai ko mesinga le si leo lenga mai ka fa pe ma fa inga so kai lenga oi foi ro fa kara ngonga McDonald's le la wo ya ma McDonald's le mangili la so fa yang wan kau sangat ni le wo ma le wo obtain el tau tai copy o le mori mau le ya la wo fa no fa la me makan kusi le saki ai mol mau ngal si le fo ya sa salale ya ga waka o le la wo obtain ni ka ko mori mau ya o le mea e mali e la va ya o le o mangu le la o ke fa ya ko so kanga mai maka upu le kan ngo mai ia te mai tai fai news le au mai ri pok ia radio Samoa Marekala nga ia fai mai le ai ngi fa mau nyanga le ai ngi mau le ai ngi mori mau Samoa oka le mori mau ia kanga ka mai ki ngi le masesi le ai ma se mori mau fa nga ngai ngai runga o le si mori mau le ska mikiki mai savai le malanga kau apu malanga inga ruenga fa vai kaimi au skadia or ka mai kiki sau mai i nganga uso nganga fu mola ka ofa penga le ngo kana ngo ai ngo vidia le si le ola u fau kuanga fo ile la usunganga le ke fa fonga mai manga ya lo ko siaki ola mo le mau ngo fa wai le umia i penga e la fi di lo manga me sa ka kala ngoa sa e ka ua mai a lau mori mau o le mori mau fo inga nganga e ave leo o le fisili le aka ua o fea ngei mori mau we vai rau a makang ka mawanga ia man ko fo ile si mori mau le e ke a fo langa ia kaukalanga Sam Longkol mai ko lima ka makia sa ingu lalo i ele pe fo lama Sam ia manga ia oe mar kamba le e kukusa le kala ka makia fa la vela fa mar ka makinga po fa fiku nga ku le kusilanga mori mau fa fiku ai sempre o pa fiku ole kamikiki le nga mua le nga o ku ua le va ngoa makarangoa ole sira kamikiki penki ko lo ngoa le la wo ta ua tu le ngoa for a year now o ka fiofia lo ngoa ole ngoa kamikiki ko ngoa le le anga le mori mau ma o ke lo fu o ia out of order ka mai ki le anga e fa fakasima ma tu ave o ia le sa mua mo e o le ka mai ki kongu fo le akaua nga fai mai la nga kala ya ke ile mata no nga fa fonga mai le o ka wa ko ro ngo penkiku nga e fai mai e ke mo e aku ai sono muli lor kanga kairu ese kulunga male enga laya ka mailanga telefongi la yola le moli yor telefongi ore kala ka migiki le o ia o ka fa pese nga ngaleanga man ko la ngol gi kai mi va vea o man me de le mo e aku nga ya ai va ai ku lo ai pe sono muli ese kanga ka o laya ka le telefongi fo ide foldinga ma sa vali ese aku ese ore kala fo ia ka migiki le asiaka anga le sau Samuelu i lunga o le prokalame ari tau taiai ele kalia le fisiri nga fisiri ero ma fau who was that person ore kala le tulo le fea lua ira mikiki le mafai i savai alu inga luenga whaavai kaimi alu savai ore kala le nga ke whaia yonga a inga peise anganga le anganga la ku eva yokunga por me ovo pe ai vola ku por anganga o sam kulo le kamikiki o fo yo tu au ma peise anganga eva yokunga ai safali ese wo wala ku a ku fa kasila male va enga le nga mori mau i Samuel ile me sala yai ma Marie e makua fa ai poi por leia kusale yes fa mai lo markala kamikiki nga makarango I call him like a fai o fa fonga mai you know I call you nga karango o e yai foi kanga i Samoa e mori mau le same story la fa mai lo tala tama asiata ngo foang o la o va inga uma o foringa me fa mai o me uma foi fa mkala me Samuel u foringa o tu ausa yai
o le va'aiga uma fo'i le gaga o alaku o va'ai. Yes, my exactly the same thing. O lea fo'i la ua kali ma le fesili ga fesili alo mafofau po o se sauali'i le ga mea ga ese aku a lea la'aga le sausamuelu i luga i le porokalame mafai mai o ia lea ga ae ga fa'alogo mai loa ua kapisa aku kagaka magua le kalaga samuelu me'i ese loa laga mo le sauga lemu fako'a kali lo inga o leo ka ko recapping le mele langa ba le funga ba langa ngi ba so akoa ne foko ka ngo mai ba so akoa ngi la uri e langa me ia ma ka o mai e ka fa se ele me o leo mausali ma ka ko lo me ne foi ka le cruise le kuskusinga le o le mori maule le i la ka ua yer ka mai kiki le nga sa le lang cruise original mori mau Ola ka uele Land Cruiser. Ola fesili le ko fa ya kula fa pea. Lenga o lena matua lua. Ya o information ya ka ua. Ele o ya ele ima se fai news sa mo o ya. Ko ke sira fia. Kulowa le au fai news e fai. Nga paua kala ye momori mai au fai news. Or kala longo. Kala au pa. Or kala au pa. Le ai moli mau pongi me mau kuku e kua i ele kala leo fai. Mai whaka karonga walanga le whainga si e kuskara le mai sa mon ka pulanga le. A whai lau te whai atu le la ka le la ali le ka whaasoa. Nga paua le kusa le mele wa yei. Hei a whaasoa mai tu lau le tofine tu lau lava ia le tofine o lo mai a news ia le radio sa mo. Ma o la ufo ila le kala. O ke lei loa po fea e ka oko ai le whaakua inga o le whainga o niusia. Ora utara lea. E mafua i sea. O lea ua whaa kangaka. Lea ua whaa whai pule lea ua amai e le whai niusia. Ua whaa whai pule ia. Whaa whai pule ia wa awhia ni niusia mainga. O ia whai pule mainga. E sea me wa lenga alu ia longo. O longo le atawa. Do you know ko fa anong ngolong le ya le ya i fa tanonga le ta umel tanga taila so barbecue I fa to amo le le se tempen of I was not feeling well ya ai ko amo ko pe on ngil kai au ko fa anong ngolong le ya le ya o ngil kai ho ngo wanga o aula o makua I yu ulo nguku lo wofo no honestly e o folo uloko kulo le ko fingi po o nga fea le nga sau wai le ko nga news fa pea fa fai pule ke lo o ngo ko ya lu o ko fa no longo fa ka ngo ile news ale TV1 na samo oka se mangingo lenga ma vai lenga o sa wanga ke ngele nga fa ma o se tasi upu se kasi o fai pule ma o se tasi o lo a afia masalo mia ma o se kasi o lo masalo mia o se ali fai pule o feangi ali fai pule fa ko lo ke fa ko lo kala kaka e fa fea o le la le e se me le mar me nga sawe o lo ko fa la le what are you trying to achieve o le la pe la fa nga mai lo sunga nga mai nga la ka fa nga mai e longo man makanga luenga o leo la pe o se so upu leo ai la le pe o se kuskala sa e ka mo fa yesu ele me o fe ke sa oi mai ko nga ni so apia e nga sa ore ia fa se sele ku ulu ngar radio samo o nga fe nga ma nga sa oi ni fa pure se fa ai sila ilanga kadi nga fa fa mai nga walu ha o ko so ele me le ya iken karo so ai fa mai le kadi alongo e ke fa fofong lau fila ofisiri le lau sunga e ke fafonga ko longo le singu mera kasi le ko ia Samuel ai e sau so o mau mai ka dia longo ala mera ngari ya longo ofisiri ele pu e mai la ka longo longo si fa longo ku la ko o mera sa wa e longo ai se be ke sa mo mori mai wa lo e pot ka pelo pa fa pele ko nga news fa la no fa ya tu le ata e pe o nyanga o ia so upu le o fa ngi o feangi public fa karangoanga nga rua karangoa I maselongo nga fai mai ai longo ile me a o deke sau ngo mai no walua anga feanga e alwa ya long kuno walang ofisidi ya wa anga o una o seu mang
o ofisiri nga o nga fele nga faile rua fa kan nga le malongo pese rua inga kofi is it really longo po se pillow talk ia o sa hara ia sa ungi dai no winga lautala o le akele me o le pillow talk me o kan nga irungo alunga me ia ala umai da ku o me re ka o kan nga ile alunga ele era kan nga alunga ko luar ka kai ole matua o folo loko anga fai mai e ko inga kanga kanga ngiri poki ko lo o ka ko so upura i Samoa o ke o fofo ia u kanga ka le ingei le kango e fai ngi fisiri o ka ko singia pa lang o mera kupu they just wanna hear what o so lai manga o ile me fia fa longo ia o ai la fai pule ko faia obviously ole wa ka mo fai e fai se el ole mele lo ka lead mai le mainga le la ka mo fai se me ka ko ngeki ku ai o limongi o vaele o la audi o ile maris ko kasi ya wa fo ringa ma ko lo mo ki ngoi langa ya kala o vaele mo e ka alo fu mar ko fa ale no yuka nga ole yuka mo ko la audi nenga yiri ben America valley so o winga nga le wo ka ngo ko include wala nga ele ya msesi o upunga tu le e pa fai e fa fe nga sa e liu mai fa pe ngai lu mor makira kila o le lalo lang e ke lo si me ngo fo fa mai longo lo pulo masalomia wo se nga fai se le pulo masalomia e fai e iken ka le upu a fa se la o le upu fai iken ka ala fo o iken ka a fa kan ngo longo o le mele le ka fa le ko lo ma fa o le koinga li poki fa penge o le mai lunga o le radio Samoa le meo o amanga ia ka ngaka le kiore ai mai news mo kwale ai ma se fa vai em fa nga ku maule nga mai ka lai o iken ka alu ya longo a mai upu mo sui va nga upu iken ka o masalomia fa mai paunga le meo se ya iken ka le lo punga ka fa nga ai le fa ya mai longo kario le mer nga le fa ya longo ele se kala longo ele I happen le e kupu le mer ya ele yo mai o longo ko ngi yo mai le fo se me la kali fo yo ele ai ma se si ai se si ka kaunga li fo kali kulo e kaula kalaka ai o mongarisa la sa ye o mongarisa nga sui komisinga ri kai milea oi ai kusanga lewa e o so mai le fai news le maka mai olongo o nga fela nga e wifi le I mean o e mala malama ia usau ngoanga kulo mai nga o e mala malama ia usau ngoanga o lewa e kala ngo mai peinga o e special ai fa kala ngoanga longo wera e fai se rua paprika fa kala ngoanga pe fai se rua kofe po se kapati po le ala e ka ngia peinga o e le ua contact ku ye a war kai mire ma sangin ka konge kia kuai e ke fiu e ke aro e kurikuri longo nga kai o fela le ko puai mengi is it really longo po de sa umai sesi le nga em fainga e asar faiva ele asar masalo is it really longo po me o le sa umai sesi ka nga ka foi e ke rua va la ka la foi ko kongo makanga ruenga o leo what happened le kai mi le last time for I nga ka ko fa so ai nga wale ma wal promotion o se ko lua faku do you know why I o lo fa ngongo nga le ali ato o le fai ngo fio ngi ka nga liu fa pengi nga uma nga fanga I o ale la uma ko yo mai ko fanga ka ko vai ka ko ye o ku ai nga ka ia ele ai se ka hua I me ka o fai o fa mauni e o ka ngo maku I don't care pe fa ari e pe ka ia kia u sa ma fanga ka ko ma fanga pe ya ngo fa ko fu sa ka ko su e sa ka ko ngaru ru e fa ka si ma fa mo nga ka ke heating le corruption le or ka ko ngava nga sa ka ko ngaru ru e ai share ka ko information ma le one purpose only nga ke si fia ele ngi me nga fa le ai mangi me sama sangi nga vidi mai o vidi aku kai mi o mau popo fa le vanga fa up fai ai kai mi fo nga kau nga wa ka I can go on and on e kai mi fo nga le mangu promotion e show ko lua o a upu makalang fai o a for folanga makala longo fai ang o
Pauanga me o ke vakuai. Awange i o kousonga kafiri le ngei kaimi. Onga o le pule lai u e fia mei. O la fokuanga lea mara ua. O upo le alofa. Le u o vakusawa. O kou uma kusikala ia. Awa lavange i o kou whapea. E whaavavau wai le mepi o pi o lea e fosi ele unga le pule le kaimi ngei. E iai le kaimi. E ave e sea makafia. Leanga o le akua o le wha maongi ia. Mau kere o whai aku a mea o se ngau ia pai po ai mala whai nou. Kasi a le mea lea mau ke kuku ai. And one thing only. O le suenga o le amio kongu mala wha maongi. Ioi. O lea la ua la vengei mai ngā i le suenga o le whamsingonga le a whai ngei wa fōringa mai ngā ia malongo le loa ia whai pule ia ko wha. Ioi. Le la ua le ka ua mai le le kau ke loinga o lang ka mai ba ele me loinga wa kaunga kol ele loia le suenga mai ngā malongo. Po ai la le silua. Po ai le silua le. Ya, po ai le silua le o kau. O menge ke o fo o le ka fi mai me fa penge. A sa waia ka kongi mai lunga pe ai pulele. Ile mka e fa msingonga ma lo mka pulo ko punge le la kongi le la o se mal me le. Ya ai. Okay, a te whai atu le atau o lawe whau. Ngā oso mai fo i runga mai sia ngā mea ka usa au mai o li mongi o angar kangi dea le awe ala audi. Ia ngā. Fo mai o kangi a li mongi. O ia nga sau whai mai. A le ua ngangalo fo. A le ua koe sau fo i sau maringei ko ai ngā mea. E fo ringa mai ngā o ia lae avaku ia e komisinga isi information e le o mai ai runga. Mo le upu hale whao ngā mai ngā. Ia. Pei taina matara noa ma komisi, matara noa ma opau, matara noa ma o le upu alea. Ngā le liwa e akara ngoa ma apau. O hanga whea nga whaisirua akara ngoa ma au apau. Mwen, e se mai le mele nga e whisiringi e au apau, ai pepeno i lumo na muking kingi o ka ngakamu wha mai. O lae lau ke ngā rurue ma leo mai ngiu sila. O whea lau iai, ai se hau ere koe fo i koe whisiri a au apau. A o lo nguku a lea nga e whai mai. Wa e peno whai atu. Alu o ngol melia. Awange ingalo. E yei fo i mea lea uke iloa. Kuloa. No uke o faku ame o se kau o le ama tulang pena. Nanga yei fo i kaiminga kau sa ki ai male kau lea mga ia le kau kua se uko lua. Kulang penga. Nga kele fo i mea nga masa asa amai fafu. A fai ole mele le la haru wai de kako au kulou le tulanga o fasa lau, and it's a shame i le kulanga la au ai o le kau mawhai e ofu e kau pungi ola mea lenga kau pungi fua ngā mea a mea la lenga kau pungi fua ka ilo fo ingi o kouso o kanga ma ele ka kau fo i to me personally ele ka kau o ngā suia fua re kalangoa pe afa pea onga o la ngongo kia oi onga nga ruenga se ko rua la avaku la fa ka inga le e taua am kana now say this publicly e ki sir fio el mako fai pule mai sak pai kia le fionga ya lau tafi se lafi o sionga ko rua fale tua le fionga ya fio le matua to fa fio por fionga le matua ngisa le regulator Samoa. Yeah. Sila oile a kaua how those two work. Professional. E whai ale. O e makua langu moanga ia se lafi. Ia lau kafi. A ole makua. Ele fast. A inga e kua le tu low le faritua le finge. I sa oilanga. E vai mo koe pingi mo koe epa. Yes. Ngai ko ke vai le officer regulator. Ele fa sa o e finge lea mea pi o nga fai e ringa sau ele amakanga me fa penga. E fai ya le ngā ruenga. Mako whikau i Clinton. Yeah. Le altau mako whikau i Clinton le mai le vai aso tonu wale na usu le la fai ele fongo fo ile ai fai ele le rua vai koru pasengi. Mako whikau i Clinton ma le fionga ya. Matou tala noa ilo. O le kala lea a le matua ya kia. Asiata ele fa aporo kikia la unga lue. O ke le langu moanga o nga ua HRPP lo ko lua. O a ue fai sa o anga luenga. Tulo lua o vakua ma ko fai pule fai mwhakaika. Ia le ko ke vai ko me fai ya fitawi mai fai susungu mai la HRPP si fare kuole kulo.
o le fai pule fa mai ma HRPP sa kaunga e le fa penga professional le fai ngor ngar mo Saka fa penga mai a wa ke ia wa a foi le utato ilo le o ka ko ilo o ka ngaka i o vai nga fia me le ya taua le o ma kila i they follow the person not the righteous yeah they follow the person masokanga langa ainga ia fia me fainga ruenga ia fia me mafuanga le pa ro fonga va au fia me mala audi ko vai la me le boye ai o lai ai si mangu o o kala le sa fa ye o lo ko mo le fale fong enjoy your last time ai kai mi dei awa nge ngalo o le akua le kau ki kapua ye yo le akua o le ami ko awa fo nge ngalo o au upunga na lafo e koe fo i mai ma e koe io se i kako kilo la po fea akua ia ile adunga o nge mea uma awa e alu e lopo le pae inga muri nge fia me fa ma vai awa alu po mongi le ali akau o ke o fo i koe fia ngau ngau e fa au ma le ngoa yo le mele fa ku lunga ngi ken o fa ole a monga mar fa Tatu malonga foi mai ya te lola si tatu va ya tu po le ali si update tatu ya pa mai tatu fa salong pa business. If you feel mo na rento se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e lusful po sene wa pa uma ula lo ile tongi pe antolwa so pe silia tu foile te faonga ina so se ta vale ma bawailo avdo ile se e afeta la Samoa ile fai unga le basina e ma fai ora pikile ta vale mai le maleva le foleolo polo tanto ofisa autu ile fua pe mo moli tu foile faltali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina de tupu se lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono be asiasi ile tanto Facebook ole moana rentals ole pinga ta fa ilangi ole moanarentals.com moana rentals o lau pa anga e taitolo ina oe a oe malanga asiasi i Samoa. Leo le July ono jale ono mai ale jato por kala mir tau ya en vanga ole viafi fa tili fo mo le ai ya wala so tayao ya ono ole tulanga fo i ile malosi ile le ya fo ile io ile io so le fo fai ma ono ole tulanga kalema ya wala nga ole ma ya tanga tanga lue malosi ia ai ole si fo i mai nga ole si mai fa dia ya ole vaenga ia tulo wele fa pe it's nothing against the person no matter no ole issue le fa yaku ole issue o nga feanga ko kupu mai ingi ngei ko afangi fai pule o nga fa apela sa ngo mai le kama ika i news nga o walu ya iken kail o ko fesilia iken kail ai fa apea mai iken kail ko afa fai pule saulo mai ngo fai pule ya la mela nga paude mela ka ko fisidi ai ya manga ya pe saule ngali inga ye fa la wi fa la bo kele mai ole mela ole uma nga fa mai ngo fisidi ai mela ngo fisidi ai mela ai uma nga ru fisidi ya foi ngo deli au pa it makes sense le mea e fai le la fa ko fa kenga fai la audi se forfolanga e fele le solo la ko la lau mai fa mai o fal ele skala mana tu one ya opu nei na fa vai yer ka ka fa sala la pingi wa uma foi ore ko fia la lau mai o le ele ya manga ia ele ai rongo o lai senge ni usila e fai fea le meo le va ai ma walalo male manatu mama ole ale me sa o faia a fai la unga luenga malo fa maungi ku akuro loko ile akua o oenga au mai ai le fa singo manga ngi pe ngo fa so fo il vanga le nanga le o saudi personal attack ya and I must clarify this
O ngā ruenga ngai ko ki whaia whaafasara lau, o ko job. Those are your jobs. Oh, it's my calling. E fo wa whaavangoa e lea tua, lea vangoa au mai ia li ataua, e kau avere mangulau ki ngai. O lo ula lea wala awinga mai lea li. E mafua i se a, o ke rei whaasufia ngi loko ngi kangaka e o mai e makamaka i lau porkarame. Yes. O ke rei whaonga inga re porkiki. Let me clarify this. O ke rei whaonga inga i ngoa le porkiki. E whaalau wha, kusi sira uku. Ngā ko o mai uma, lea ki nguu, whaualo, even sunga lauri al maria koa. Ngō kau mawhai ngā vai kai me au mai mingi sky lunga. E kau whaakele ingi viwa sol pokalami. Sa o whai ai lo umarosi. Ele mawhai. And I will always say this, e whakula o kau ki ngonga ngei whaasara lau. E lelei e koe, e kou ki ngofo lelei ai mako mawhau mako iloa. E se kere ka ngaka le kou ke whaasanga kau iai. Yes. Sa o ngā lue lava au ma le loko maualalo. Ma au kuri vae i lea kua. O le fisoso nginga fo i roka maa whaalea nganga. Ma mea umanga mai e klima ka ika inga ai le kau mawhainga le ngei. O ke le i luma kua, mai le urua i aso ngā amaka ngō whaasoa ai. E le kau ka iae ma le fufoa ma le tauta iae o mai le aso e le o sui ar kau kala asiaka. Ea. Ai ki sila o kou whafonga me le atunu. Ole makua i makaukia, ole kangaka, ole whakarangoanga ngā mafua ai, ngā makua sau i runga, mai loa le lalolangi, le kulanga o iai whaasara lau asiata. Ole kai mingo o whakarangoanga ai, kamare o Samuel. Leanga fo ir kama ngaru aru solo ele ikaria inga kei loa maybe ai ngaru fo I fale whaasara lau I Samoa ele karia inga. O isi eri au vaenga I e whaasara lau le ole anga mai loko. Anga le heile poro kiki ele I loko whaasara lau. Anga le heile fast. Anga le o kou sao ai ka oer kalanga. Yes. Ore tau tai ai. Kuloua. Nga amai ai le akua ka ngaka o nga ore kau karasao mare. Male ke leo le roko o whaasara lau. Au mai male au waa walanga e kaunga yeise au waa e o whakasi. Le winga langa le o te toi wha manatu ma o koe whaiaku. Mali e o kou whinga ngalo. Kusa ia pe kou ke o mai ma o kou whaspepa. Pe wha mai ngā pasir kou levo fia I whaasara lau. Ia amu ia o kou. O lau ngā ruenga ngā rua iau kupi. O loo wala au winga ngā mai e lea tua. Anu aru fo isua kanga or vaakele. Ai ua finga ngalo lea kua ua lava. Inga ua faalia malava ngei mau ngasu ma ngei mau mea. Wako, vai, o kere o wha maike mea. O iau kere o wha apea o whaku se kala le wha whonga fo I le sunga le ataua. E rei fo ingi mako fau nga leanga o I kua mea. Ai ingi mea mau ke planninga. Ia wha ai loa umai le lalolangi o Samoa. Mea leanga ma mea lai kukong. A lele ua sau fo ile aka o sikingiki ngare ngongoa ma sai. Ngongoa nguku ma sai. Ngare kulo ngai fanga mai le ua o le sika mai sava. A le sau ngoa mai office o leo mo meo fala au fasainga ngai msarumia. O se e ala mea o se corrupt le mea. O se mea yo ke pisa koe, mama ko pisa koe. O se o le alala lea o ke whaamaru lua kuai ma o whaamaru alalo atu ia te o tau whare ki whanga o I whale whaasara lau ia le le ala awhai mea kou ki whanga it's okay ole o kou le atau ole mea fwile lo ke whangongoi a siaka me tfur whafonga Samoa se mongu o le ka ke o mai kukusa ka aloko ka karongo isu yes ka fe pe anga mangea ka ko mai ka ko kau fole le whaale anga resi ele ka mfai la urila kau e mera ka whaale anga pe ka fule fa ka whaale anga ia le na ai le ngai ole me mana ia langa fo ma fu anga le ataua ina ua join mai le atau fa kai fele auso au mai le taimi ma le taimi fa so uma e fo ingo mai lunga I atau sila mai fo ai fela oile loko fa yeringi por kalam
a le leilo loko e kupu mai ai le amio a le leio ngana le winga ro loko e kupu mai le amio na no fa yetu e ye le skang ka fa sala la u mga kunga o ya yes awonge ingalo o ke kala ngoa I talk about things ngo I went through e ye ka ka fa sala la sa o nga with so swangi mai ya au ai kau ai kamanga ulalo pasi e la laulo fia poko la laulo kau karaikiki yes e mo musu sa fa ya ko ngisi foi nga fau ko inga lau ka makong wale ka fa ka penga a wa ya waru e le lava peke mai ai saure ile fa wa po kala mele among ele ai e musu a o kanga ka muaya le feika ya kuira epa yeah le winga la kero e winga o va ai le winga o riska ma fa sa lau le o va ai musu ka ma le ma to le anga loto ya e musu fo ya la ku se sila ke ko alua e ngola por kalam e musu e fo ile le va vai ese ma share le kulanga o lo yai o me la o tu o le o vai me ko ki na le lo mo me uma la o sauro ha o faile por kalam me ngai o manga ya langa le ka fa so por kalam le ya tau inga o va ai aku le kele o isi ya so le kau amakaru ngai por kalam 5 years ago o vai aku inga ua kupu maola fa kai kele e momori la fa kai ya uku uma o e ko ke fa ko ko inga le anga o maka upu yeu ke fa so aku ai e le ongi maka upu yo so fa monge oso e uma le le inga su e mama sa ai di alu fo ngi kai ha o ma fe vidi ya i mama karangoa ma figure out po ha issue ma me uma fa so al mele le wota vai tu ya le atu o le la pe la fa nga ka ilo po ile ku o ko ale la ko fa sanga mai fua anga inge ya anyways ka kalo pe mo o ko ya kai ma ro fo ya ole ka fi mai o ke lo o le ke le yo me ka ke lo ka ke ka ngo ya ma e fa ngo fi ka fa so ya la ko foi a me sa ka ko fans o fa o pakingo ele po kalamange ala ko fifia e ba kuma ma fa fo ile sembe mongi ma sem ka po mongi ka nga ba ma le la fa mo maria ai ka fe pe mo fa singonga le ya me fa singonga la mi ko ai le ako ko me ka kelo mo ka po kalamo ka sanga ko ya e mana tu mai fo onisi o vaenga ua tu u taofi onga ola ua luma me fam singonga ya o vaenga na o le alo fala fo e a fu ai fo walanga o mengi o fale news mo kako e le se me ka ofi fo ngi si me wa e si me lo fa sa ma ye fa o la fa sa fa ma singonga in karango ai kanga kala ya afia ai le o fa sa nga karango ai le media ya yes ma a fa sa fo sa mo ele sa fo ya ele sa ya ma ko le ngai le po kala mengi o le fa manu ka ngi sila ai onga ore ngau ka inga la vai kas ya e a ka fi mai ai fo se i ka u lau fa mo i sa mo ya ole ma fu anga ai o te fai atu se sa mo ai le angoa i ore mele i ka ku ofisa ele o mo wai fa mo ngai le o su e a uma le vai nga de sa mo mangkualo ke pisa guai de si vai nga or kusi ale mori mau ya le vai nga ke le nga or kusi ale mori mau ele mele ai le fa ku nga le a fia me ole mo kam ka ki on me nga pa nga langa ilu a or pat nga ele o se pat o le mele de maliu e ora makua maka o kia le nga fai o nga me a ore ka ofi ya na ona fa pena fa fika ikele ya ila do la to te fa tu ina le por kalame le ma se me fa kua le se kala fa ku le se vai ai foi se ngana wa so botu ma le tu tomari ya ko fa foi me ma uma le ya tu fa te le lava wa kili fa o Sofia mo nga luanga ina ua
whaopopo mai le tau au o le sunga le atau. Ia, o la ako pisa mai o le make ko o rua marikanga ka o longa o langa a koha o le whaasara lau. E makua ko le whaasara lau a li a kaua le si uma o ko unga ko ke whanga mai. O le la make whaasoa ko marika matu. Mea kau whaasara lau. Whaopopo mai ma le sunga le loia. Sunga loia sauni. Ua, kili. Si iki ai le kulanga wha kua inga o ringi porkalami. O tau mala. E le so nga whaia se kala e le so nga wha. Le ma se me walanga iei kai me o ma ko brief ma sauni. E iei fo iwa le legal team, not only sauni. There's more people behind le porkalami, le kako porkalami. Ma e mo o mia le au wa are rei. A walanga i kako se kia walanga. E se mai i. Ngai lo mea resi au wadi i. Fa mai le kako producer, le se producer lai omi ala koumia. O iei ni legal people o faukua inga ngā porkalami. Ia vai la mele u nga ole mai mala o mai mala la pisi runga ia le wa uma enga wale kasi vai pule ale wala o mai wa fa vai pule boka ko vai la ka ko ia ko enga ko kia ia mo le si vai nga fo ia ka ko lo ia sa mo i le fo vai nga o fa ro mai mala ko ia ai o ke lo fa maru tu langa wale sa fo ko inga nge le fiafi wale sa ro ko inga sa ia lai mai mai kusinga lako le skala leng fa le o kimu me ala fa kimu kai fa fe kai ngalang pi me ke o e de sa uma ya wa amo ko ke ai ole mo mo dia chula a shout out chile ile o fa ngalwenga ale sleep well so o mat por kala me ke lo enga no walu no ore sa u ole sa muenga Agangi. Ole sa muenga. Wa matana tau wa ya kulim la muenga la yai wa. Wa makanga sisiba bye. Ya. Ya. Wa no lai ole sleep wa. Fa tele ma lo fa tu shout out tele sunga ya se yuli. Oh yeah. Ya male fa tu ya le lani male fa nga wenga me se fa tu le fionga sala. Ya male fionga fa sala lo ma fa mai samu. Le au fenga ruanga le sleep wa i tole ko wa e ka wa sleep wa ko wa ko le imon kau ile i fe fo i Otara Otara le ko le o wala tu nola ia o se vali ronga ko kongu fa ko le fionga le pule ma no fa ko ma no se vali nga ko ko so le au fenga ruanga a ko ma le sleep wa le nga ko mu fa ka nga pa ki Sole e mata le porkala me ia ole umila na ma ko kalkala ngo fo i fa so ma le fionga li pule me se faltu a wo ke ile va ko ra pizza ole lunch le ofa ngaru ia e fa mai mo mori sa o ko mai ka te ko hongo era o mai ka inga ye fa mai fa mo mori si mo mori ia ko pizza le a pule le tau ia e ma fa mai kau saminga o ngai au ngi e vese me ari aka o ia fa maria ko ile le foi wa ke ai pisa mo le join fa malo ia ila fa ngalo ngale si puali nai Otara o to u malava le o so le su inga la ya o kamanga o mo ngari o le su o fa ku rola ya o ke ko fo i mai o ko pe ai singa vaenga o ke palasi ya ko i lungo mo ole peislang o le su la papala ya lena o ke fa ko ri ngia so ko ri pe ka woki mai ri ara o ma lo si mai ma la fa mo ka pokala mo e le nga senga se sa o mai fo e pe o ver ka pokala mo ri ka ko ma lo si mana tu fo nga o le sa fo sko ingo ku le po mo ya lang fa yo le pe si furu o ngi sa o ma le kimu ai man tu e ke sa fa ilo ngo fo o fa ilo vala awina fo va lo ya ma wan ma lo si fa so ai fo ya malo si la po lango fo yo yes ngai ko inga mo ma ko la ko fo mo mai ya ka ola le o ma fa ma ko ora ka kwa malo lo si le ka ka ko ka ko kula le so ta vai te fo mo ko inga ka ke longo malo si ko inga ka ya le na o ko vai ir office ai fa tere la si alta to proclame awale to pole oi fo isi mau fasara lau au fo ko shei ai fo isi ru po ha ba ko e se me mo fore kaimi me mo fore taimi
ia o le pola e mo tu mai tu le o te lele nei aso o ma kavaina nei nisi o vaenga ia wa ila tu ia fai kalia lo la tu ma la tu fanga mai and let's move forward ka ko tu luma ka ko ri luma e tele atu isi mea mana na ia manisho issues o le atatu fa so taiao ia awili ilia tu ia sikamalea la vea me fanga isa vai awili ilia tu le story le tintiti lea tu low o sai fo i vatu fa fonga la tunu o ngai mea uma o anga ngai fa ka tau o anga ngai fa you fa ko fa le yanga fa mafia e wala ngona ma o ko fa pe so me mafia fa le ko fa mafia o to vai me wo isa mo esa ora so nga le fionga to mai tai fai pule a muri pola na rosa wale se feka ia fa ngau oi ai kai au fo ia va kurunga TikTok leo ia langa wo alu tatu tem ave fai fai nga TikTok ala mai kai leo ia so ia ko ese ko nga leo wo fai mai ngiso le rosa mo pero ko ma TikTok ku le pa nga fai or mo ko vi kai la ko ma TikTok nga le fai ku la e pa lungo le por kalamelna le so ta to lungo ta to por kalamel ni vanga le viafi nga le tua ya to le mole au loina lo soifua me se fo le ola ya fa me se nisi o fe ngai mama ftianga ona mlanga me mole o ti fa mnu ya tu ya soifua mas fa na atalo fa tu sunga muri pola ma o te te fono lo Christchurch ya masiona au va ya ole fa mari sunga muri pola o lo tina ta fito ala isa fa tam fa le alupo ya me se fo sa ta we sa va longo winga ai makua ma ainga oh sorry and my dad is from Matava Isafuni. Amelia Solofuti, my mom from Tafitoala and Falalupo, Masatawa, Shonkinga. Ai ka ko. Oi foi vai ngale Las Vegas foi. O wa ko la o nga solo fo sira ko ka upu. Ole o Las Vegas. Ole na wo yele matafali Las Vegas. Mantu mai foi. Na wo yele le matafali. Ale ai ngor fatu tu le tu sa mutas ai o ta pena le launching o le tusi Samoa ale sunga professor na mulo ulu doctor to fa tavana Las Vegas se uma to fa manino atu po le tonu le so ai o te loa ale o sa vaso ni o vaso fo o mai i le vaenga le se ko fa mangingo akili ako ma fa uma lo tatu por kalami ol ele tau no tatu o ka tu Samoa te ro foi na fa fonga mai le fionga li professor wala for mai so probably sometime this week hopefully tau no mai lo ona fa ai lo atu foi le amor si la fia e o to ie tu ufisili mai le tatu tu si le o anga fa vai Samoa o ku si lu se to fa manino le vala le o le tu si lu mo ni so ila to o le e tu nunumi lava manenefu ile tupe fa tau ele tu si lulu e na ole tolu se lau fitu se furu ma le lima ta la New Zealand tulo na ole tolu se lau fitu se furu ma le lima ta la New Zealand le kusi a koa lua se furu lima lau pepa po ticket e totonu ele sili aku ilunga ele sili ele lalo fo ya o Samoa e lima se lau Samoa lona winga e whaka winga lava o ele kusi i Samoa i le tupe Samoa e lima se lau ka la Samoa e le lima se lau New Zealand na i manino ai nisi e tu safo o le whaatana noanga ma le fionga pulai o mwai atu o Ausikalia e toru se lau lua lima I think toru se lau lua suma le lima wha sao mai au a mo mako wai e New Zealand le utitala noa o Amerika fo ina e lua se lau mona tupu lua se lau ia se e ulia tai au toi fama o dia tualanga o lea e ngase sunga ya me fionga misa ya o yala na te lo faila ia tatou e tatou ono sunga Ryan le fa ya me temil nei tatou le producing at pokalame ai mo ka ko wa ye New Zealand ya e nga o le toru se la fitulima ai e mana o ile tikere kasi sulima tala e se furu lima tala ya ma o le isi family no o le utu tua ya au kuso setema ya ai fo ile e au malava matap mafangata ia tatu tongyo tusi ya au kuso
ona se ia ilo le na sau no le fionga ile foi pule ia fi pule ai foi matasua e tau nu lo i Samoa ave roi kuaka ko ka vale lua lona winga faftai mo Yoapo Erisala faftai lua se lauli masfulu mo Amerika lua se lauli masfulu mo Amerika au yese si Australia tu fa mo oti mai tatu Australia I believe it tolu se lau lua lima I think mo or sa nganga ngara fionga ile foi pule e ka ngulo Samoa ave roi tuata tu ta vale lu lo no winga ka vale ave ko e le to mamao se aso la volei vai aso au fa fonga mai for ka ko komiki Samoa mai fa sa unga ya ka ka vale ave ku wa tasile va e ngai o Sofia i fo ila ngona male mo fia va ai ku ngaka wa e ave mai la usunga fi pule le tato wa ma pela wa pe ko vai pule fo le la e locations fo e fa ka o tickets e ma ka vale lua e ka mi lava kas e o ka fa ka o tickets era ko ka vale mana ya ma sa no fa solo e va ngo mangala ko fo inga e ko ka vale en fa la lo bela e inga e fa ka o tickets ala fo si ka vale prices ya Morisi fa fsiri le na fsiri mai ai pe malo o ele America po Australia i malo ho tupe mangkua o le malo kupe ngai ronga ko suruafe o le tali la o tali mai ai le faipule mar committee e fa ali liu lava le tupe le na e fia ala le kupe Australia por kupe New Zealand por kupe America e mau ko suruafe nga o kupe ngai senda ku ya oi por me foi que mga fa ia ia por la foi pela pete mana foi tu po ai lava io a o le winga na e se lengi a o ka vale e faila le tau feutanga inga male eskomoto se mal fanta vale ele ma faiona io e mai la tau ni ke ua vave mai se kadi e ma fainga ma fa liu kupi ia ele o le manatu le o fa ka vale so a e ma lo fo wili a o le ko fo ngi si la fa kai ia e faila feutanga ina pe ko mali li e fa ka vale e faingi fesu ia inga ia po lo kango voi e se si o ngai fa ka usa ka vale ia on me lana ia o me ai ma fai ona fitala no ia i mitulanga fa pena ua umal pokarame e se si me mis le la fa mangingo ku va ngai o tatu lulu o lo mau o tatu pepa lulu o pepa mai ang ka miro mai male fionga fai pule ia kele ngalen ko ko mai isi va ang ka miro mai le u fa ko mai ko mai le wo ko mo ka office le wo matua tu mo tu office o ka wo ko mi sire me ya se o ma fa se o ma fa por e a con un kulanga la fa ko miki amalanga a fuwa tu nei me o le la fo i tape na nga sai mo na va nga yare wo esenga ide wa wo ngei pule mai ku per malo a ka ya olang forfolanga nga fai mai fo ila kai ya o yo le o le tele tatu pe palulu por tu si lulu ya em faina etala au mai ave ya a fainga kongi a etauno o tu ya ukusu ya wa tongi mo sa un ke malanga lo mo fa so kai ten affairs o we Luisa mo ile se ingo lulu ya wo mo fa so kai ten affairs mo sila mo fa so kai New Zealand High Commissioner Samoa o mo fa so kai puinga ile la shoma ko fe so le la o mana matuto so le puli e le la wa ko ya mai fa lo wala nga ko ave isunga le tawo ono fa pe o ye matua yo il matu au bato tolu ya le la u fa to le ai ya o ula le la alu Samoa iyo le la wa lu Samoa e fa masui se ingol lulu le malo ya ai o te longa afa pe o le wa no fo mai ma fa mai mai au mai le iyo e mani au te pulpulenga ya au te pole e ya me tupu ya o foi afinga ngano ale tu ele o ko pulpulenga ele lo peke o la ku Samoa bo so mai Pela como la vale le la ia fatua man tua afa yo awangi o umangi au mai le mangi au ko pulpulenga mangi au me ko kia la kau fai mai wale we fa no me o ke ro ko se ilugu ia mai langa ite o ro ke ka kalo ile tua e ave ese anga fa ala ve lave mai kau io
i la tau lo tau o pule ma tau ko kai minga no winga la o tu na te mi ya le lope te ua mai ya pe te ua o so ngungu le mfinga e wa i me fa pena ya mai al programme le vanga la fia lo fatele mo o tau tato filo i te mi masani la so tau asia tabli atawa soifua mai mnuia. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e lusful posene wa pa uma ula loile tongi pe antolwa so pe silia tu foil e te faongai dai so se tavale ma bawailo avdo ile se ie afetala Samoa ile fai unga le basina e ma fai ora pikile tavale mai le malava lele faleolo polo tanto ofisa autu ile fua pe mamuli te foil faltali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina de tupu se lave ai olo o yai le fa ma avenga ma tu olo yele tanto account in New Zealand pe la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono pe asiasi ile tanto Facebook o le Moana Rentals po le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Batautia o le sailigo le ami o tonu family club o le aseina i le asoiva o le masino me lua felua se fulu ma le lima i le no foana i seina i fale anta o le ngalo do fatawina sau tusi lulu i le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala be fatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala e whaangata pe tāpunia avanoa mo le fatawina o le nei tusi lulu po pepa lulu i le asolua su ma le lima o le masino a brila lua felua se fulu ma le lima le